Ni wa rais kio kionekete okuchelia baba inge oroterero kimereria mataetekete kaitenekage kariri ni Profesa Kithure Kindiki kionekana yaka baba ingi nende boke bangira atwe kinya kithurano ni kinene kia mwaka ya 2027 roterero ODM rokionekana kwenda eteke kiremana na kio yetuti wa nyuma na haraka lozoru warua kionekana kulionga kwa mututi Raila Odinga na kwithira kiamukirwa Bobo Yanwe ura wari Rais Uhuru Kenyatta akionekana yakachokerete kienini ya siasa akiwirwa inyankuloki ni Kenya mwanya kumantere mwanya irio na Raila Odinga umbete ntere chia bondo na kuongero tere ruregana ruo rugieta na mbere na mulwa moyo wa siasa na ruimbo Rwanda. Bila Kithure Kindiki wa ballot 2027 kitaeleweka. Ibo wanamu Wakagitaga kiumia kimwe miaria gitika munini wa rais nitambite bunene nyuma ya mutongeri wa kiama kia ODM Oburu Oginga kuga ati nikyo bagetie kethira bakagwata mbaru Rais Ruto ndebene kithurano ne 2027. If we have to go for a lower position, it must not be lower than number 2. That is my take. We should not take less than that. But that also depends on us, our people. We should not be divided. We must continue to be together. We must work hard. Mimi aliniambia Raila Odinga alieleza kwamba rais wa nchi yetu atakuwa William Samoei Ruto 2027. Na running mate wake atakuwa Kithure Kindiki. Na 2032 alisema kwamba hataki kabila rais wa nchi yetu 2032 atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Miarieje netumite atongeria bamero kwamberia kurita imakania na kuga murungamo jwao kithurano ne kiuge 2027 ejokaronga makethera Kithure Kindiki akaewa giti kia munini wa rais 2027 atakaye deputy president ni Profesa Kithure Kindiki. Na kama haitafanyika tutajipanga. Sisi tunamsupport William Samoei Ruto mpaka mwisho na tunamsupport kwa sababu ana support vijana wetu. Tunasema kwamba 2027 bila Kithure Kindiki kitaeleweka. Kagitene okau uria wari minister wa urimi Mithika Linturi na atumite ntuma kiri Profesa Kindiki akimwira na ibange kumagaruka gitene kia munini wa rais. Prepared. Ruto is very heartless. Ate muchore atumba witikika na kono na tusalitiete. We can only be foolish to be cheated by him the second time. ODM ni hamberie kuwa irienda. They can't go short of anything else other than the Deputy President of the Republic of Kenya. So, Deputy President ya hamberie kundimandwa ni ODM. Na wejira Mount Kenya. So, Kindiki atena mbati. My brother, ntoku wish baya, nondote that in competition, na te uo mbingire ngwere ni ainte na uwe no tioro ndida bo. Lakini yangu ando prepare that kinyawe, the maximum meri ya ina yo, imeri 22. Arete indekira. No, nto, you will not, and you will not be William Ruto's choice of run. Jaja jagita na mbere rutere ruregana na thirikari rungura United Opposition ibonekene kinya kurikia ngwataniro yao nyuma ya kinya gwitikanirie iguru ria igithurano binini bya muthiene jo mwezi juju. We have been saying one term, but one term is not possible if we are not one team. Through these by-elections, we'll show that we are one team and will truly make William Ruto a one-term president. Seth Panyako is our candidate now for Malava, and he's not a DAP candidate. He is a joint opposition candidate. Miadio ya mutongeri wa kiama kia Jubilee Uhuru Kenyatta nerikithitie ngwataniro eje kinya nkoroki nyuma yawe gukania tongeria baraba kuruma Rigathi Gachagua gutiga kugita uju. No kiria kienda karagia ni kuona ati aratetera kiama gitu akirumaga ari angi. Uramarumira ki? Uramoria ki? We ndwendie sera yaku ndwendie we uria urenda.
na niä kä o nä secretary general nä ngå kwä ra kå rä niä maå ndå macio ma hä ndä ciothe gå thoma mtandao andå nä ndiå na aroiga arå gamä rä ire Jubilee mararuma Gachagua na kå araruma å rä a å ngä ä ndikwenda maå ndå macio magä kodi mĩario ya rais ũnjũ wa Karanja yomba kwithira nĩ ĩtũmĩte ũgwa bunene bwa gĩsiasa kĩrĩ kambĩ ya two-term ũntũ bũrĩa bũkuonekana kwangaratania kinya nkũrũki wĩrĩgĩro bwa Kindiki gĩtĩne kĩawe tũgĩtonye kĩthurano-inĩ kĩnene gĩa 2027 twagĩrĩirwo nĩ tũnyitane twĩ kĩndũ kĩmwe nĩgetha tũkinye harĩa tũrenda gũthiĩ na tũkinye twĩ kĩndũ kĩrĩkũ Aramisi Mbiru Kirendiunga ya Kalonzo Musyoka kuboreria nja ya Raila Odinga mwekuru wa mututigi Aida Odinga ngavana wa Siaya James Orengo na tongeria bangi bantere iji bonekanire gukatha Kalonzo Musyoka bunene nontu bakurungamana Raila miarie ikionekana jogwati mbaru bwa gĩsiasa 3 times Kalonzo has said na kuachia wewe ndugu yangu Raila. In 2013, in 2017, and in 2022 where he said, I don't even need a position. If there's a principled man in Kenya, like Raila Amolo Odinga, is Kalonzo Musyoka. So I want to see anybody in Kenya today who can say he loved Raila more than Kalonzo. I want to see. I want to see. Personally, I'm not a politician. My husband was a superb politician, not me. So don't expect me to bring in any politics here. But from what I know, Honorable Kalonzo Musyoka has been a friend of Baba for many, many years. And that friendship cannot be wiped out. Cannot. Jaja jagita na mbere akariba ntere Chiege ibonekene kugarura murungamo jwao nyuma ya kurega nkethi cha Rigathi Gachagua iria ciareti mathikone ntere une mithikari nturi mathiko jara jete-ini atongeria ba ODM. Pokea salamu na rambirambi za Rigathi Gachagua ambaye mathabu ja gĩsiasa jakionekana kumira ntere ijicho ijiri 2-term na 1-term mukenya nawe kinyawe ari na kagita gakomo kugitega mbara kwithurira no amwe na bubu kuri na mieri 20 ya kuthuja na kugitega mba mbere ya kithurano gya 2027 nyo tutukumbi kwa linya mathikone ambugio u urita mathikone ogeri kwa ria mantu a 2-term ukera promises ira batwere mbere ichiujurirwe Masendumba gichunki gya siasa Wero TV.